Mayapat magrasya nga bakpuke kayongan, siklaw tampo at pangadyan tayong orasyo emperata, laban king COVID-19. Itamongan po, o mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami, aminan mila rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keko. Ban manakit kapatawaran ampon bie, lalapit kami keko, kaniting masipita pamangailangan mi. Aduan mi kaya kayong kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod. At yatsyat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi la ring sablang lilingap, karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mo laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla. At ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawil niya klismi kaya king kakulangan mi, nune, bagkus mo keng ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin San mo Lorenzo Ruiz, kami. Ipanalangin mo San kami. Pedro Calunsod, Ipanalangin mo Santa kami. Rita Nicasio, Ipanalangin mo San kami. Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Lukulok tamo po. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family, Apostolado ng Panalangin at Barangay Santo Cristo. Special intention, Kapayapan Pilataning Russia and Ukraine, San Lita David and family. Birthday Thanksgiving, Razel Ella Punsalan. Speedy recovery Daddy Lani Torno, Chismel de Alca, Angel Pajardo, Jojo Rason, Diosdado Macapagal, at Monica De Leon. Healing, Bel Trinidad, Lina Bonus, Mario Supan, Lerna Panganoran, at Jesus San Luis. Antimurin ding sablang kaladwaking purgatorio ding kaladwada di Elsa, Domingo Senior, Jose, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Erlinda, Domingo Jr., Lazaro, Elasio, Librado at Jesus. Makiabetan po king dalita pamukulat.
Kilagining ipahamponing anak hamponing banal Espiritu, Amen. ing grasya ni ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyag ni banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kekan timurin. mayapayapa, kay kay po, Mayapayabak po amo. Dining mumuna ng Biyernes, iting bayong bulan, ay kabilisin panahon, halos mga pitnatanak king 2022. At bang kanita, maging karapat dapat tangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat, pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran pamilunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Igang peparala, king korderong karapat dapat, mangabos king meto ketawan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang mamaus, king kekang kasaywan, karing taong pinili mo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang babiyatetagan at sikanan, karing magobra, para king kasalpantayanan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, kapamilataning lugod ning Espiritu mo, ikesanang tinakman aking grasya ning pamanyabdi ng mebye ning anak mo, mibangon keng mitmong tula king bayong biye. Itinganadon mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ning banal Espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amanuning Ginoo. Pamamasang ibat, kilibro ning dapat daring apostol. Kanitang isaulo, kasulukuyan ng susunduing balak ng ipapatenongan, ding alagad ning Ginoo. Migsaryaya king arapaning mata sa saserdote. Menyawad yang kasulatan, pakilala kaya karing sinagoga, karing Damasco. Inawad ni iti, banketa may kikayupayan niyang manyakap at midala Jerusalem, karing sablang tutuntun king dalan ning Ginoo, babayit lalaki, king pamaglakbe ng papunta Damasco, inyang malapit ni king syudad, biglayan sinlag, king makapadurot kayo, ing metong asala, ketang pangasaken ng king kabayo, menabuya king gabun, at dindam ni ing metong asiwalang mamaus kayo, nga no, Saulo, Saulo, bakit niligaligan mo ko? Ninui ka, Ginoo, nga nang kinutang. Ako, Jesus, akyakang liligaligan, nga naning siwala. Dapat ngeni mo rin, mibangon ka, at malawos king syudad. Karin sabyan dake ka, insukat mong dabtan. Ding kayabe ng maglakbe Saulo, tinok ng lo, elame kabulad. Dimdamdi ing siwala, dapot alalang ikit na numan. Mibangon niya isaulo, at migmulagat siya. Dapot alang bitasang akakit, inyatelan diagamat at tinayid, deng linob a Damasco. Kilubning at Aldo, bitasang menakit, king kaya kabanda rin kayang Aldo reto, alayang bitasang pengan o ininom. Karin Damasco, ating metong alagad, amilagyuang Ananias. Menakit siyang pamepatilip, anong nuya sinabi ing ginukeyo, Ananias, at yuko ni Ginoo, nga nang mekibat, ing Ginoo nga na kayo, miblas ka at munta ka king kalye matulid, at karing king balen ng Judas, pangutang me ing metong atawo, Tarso amilagyuang Saulo, manalangin niya, at king metong apamipatilip, ikit ng linob king bale, ing metong alalaging milagyuang Ananias,
At ititimpak no king kayang buntok, dinggamat na, ban manakit tiyang pasibayo. Ginunga ng Mekibat Ananias. Dakal nung tao, ring may malita tungkol king taong iti, dikil king sablang makatakot, ya panyaptan. At karing pinili mo, karing king Jerusalem. At di natang yaketi Damasco, magdalang kayo pa yan. Manibat ka ring pamuntok da ring saserdote, ban pandak panala, ring sablang mayawos kinlagyo mo. Dapot nga na kaya ning Ginu, sulong munta ka, uling pinili keng sumuyo ka nako, baning ipabalo ing lagyo ko, karing pagano, ampong ari, at karing memalen ning Israel. Ako mismo pakilala ko kayo, ing sablang dalana ng kasakitan, alang-alang ka nako. Anyami ako ya Ananias, at melaw siya kitang bali, at timpak no ring gamat na kimbuntok ng Saulo. Kapatad a Saulo, nga namigsalita, ing ginuya ing mitubod ka nako. Jesus mismo, ing pepakit kaya ko kindalan, kabang papunta ka keti. Tinubod nako kaya ko, ban manakit kang pasibayo, at mikatmong ka king Espiritu Santo. Kanita mo rin, ding bala mo kaliskis asan, may nabula ka ring mata ng Saulo, at may nakit siyang pasibayo. Mibangon niya at pepabinyag niya, inyang miyakapangan niya, mibawi ing sikanana. Isaulo may natilya pang mapinanayaldo, kambering alagad ka rin Damasco, mintayang agad-agad ka rin sinagoga, at nigmulayang menaral tungkol kang Jesus. Yo ing anak na ning Diyos, nga na karing tao. Amano ning Ginu, Salamat, King Diyos. munta ko king mabilog ayato, at ipanaralye ing mayap a balita. Munta ko king mabilog ayato at ipanaralye ing mayap a balita. Ikayong sablang bansa, ing Ginu puryanyesa, puryanye ikayong sablang tao, ketiking yato. Munta ko king mabilog ayato at ipanaralye ing mayap a balita. Uling maragul ing lugod na kaya katamungan, at ing kayang katapatan manatili king kapilan paman. Munta ko king mabilog ayato at ipanaralye ing mayap a balita. Parangalantaya po ing mayap a balita. Baluta mo kingi Kristo, tunay ang mibangon iba't king kamatayan, matagumpe ari, balikdan mo keng mitmong ganaka. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At keron timurin. pamamasa king may pabalita ag pangkang sanwan. Ligaya keka, O Ginoo. Mapali lang mibat baran ding Hudyo, ngarang mi papangutang, makanano nang aibi kay katamo ning taong iti ing kayang laman, batang apangan. Nga nang Jesus karela, ing katutuan sa 7 po kay kayo, nang ekumangan king laman ning anak ning tao, at minom king daya na, eko mikabye king sariliyo.
Ing mangan king laman ko at minom king daya ko, tinyang biye alanganga, at pasuben king miye king tawdingaldo. Huling laman ko tunay yang pamangan, ating kanakong daya tunay yang inuman. Ing mangan king laman ko at minom king daya ko, manatili ka na ako, at ako manatili ko kaya. Ing mabiyay pa, tinubod na ako, at king uli na mabibiya ko. Anti mo naman, ing mamangan ka na ako, mabibiyaya, king uli ko. Iti ing tinapi, tinipang iba't banwa. Ay anti king pengan ding pipumpunan nyo at kay ba't metela. Ing mamangan king tinaping iti, may kapilan man. Sinabi ng SCP, kilub ning sinagoga, inyang tuturuya, Kapernaum. Ing mayab ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay kao Kristo, makiramdam tamo po king Omilio. Nung mapamasa na tamo pong Biblia, meto nga pansinan tamo, lalo na king Old Testament, ing Diyos magsalita ya kapamilatan daring visions, ampong dreams. Pero king Old New Testament, ini mo naman ing akit tamo, king Ebanghelyo ngayon. Ing Diyos magsalita ya kapamilatan daring visions, king pangitain. At kaya pimpong first reading tamo, makanyang migsalita kang Saulo, kitang metong pamipatilip o pangitain or vision. Itang matarama salang ikit ng Saulo. At makanya naman po yan anyas ken, ini mo namang ikit ng vision. At kay tambisyon ito, sabihan na ng Diyos, ing puntala na yung metong lalaki, ama na langin, kaya aking matulid na dalan, bang ito paknoring gamat na, vision niya naman. Tamo kaya ngayon sa luko inay makananyang magsalita yung Diyos kaya katamo ngayon yung panahon na iti. Ikayo po ba, manakit ko pang visions? O di rin akong visions yung nga pong Ginoo? Pangitain? O kaya paninap? Minsan po yung nga pong Ginoo, sabi na karengalagad na, yung tungkol kitang amanong, itang sinabi ng amanong, signs of the times. Kailangan mabiyasa lang mamasa king sinyalis ng panahon. Tanda ng panahon. Nga na, hipokrito. Nga na, mga hipokrita. Babasa yung miyaliwan tanda king kaya paligid yu. At ay basa ng tanda ay ba't king banwa. Kasi kanong Hudyo, po tangakakit yun ng manulod ng tanaman, balo yung daratang na yung kaleldo. Nung balo yung basa niya, dapat balo yun ang basan. Yung sinyali sa padalanan ng Diyos, kaya tiking yato. At kaya katamo po ngayon o ini, nung sigurong dakalamanga di kanyan, ing manyad lang ang sinyalis king Diyos, nung nining sukat tamong pilinan pamuntok king daratang eleksyon. Siguro dakalamanga di, ginudi na nyo kaya pong tanda, iba't banwa, nung ninong apupuswan nyo, pipilinan nyong maging pamuntok mi. Palagayo po, ing Diyos, di na nakatang maya pa pamuntok. Palagayo ing Diyos, di na nakatang manimunang maya pa tao kaya katamo. Atin niya bang pakyalaming Diyos king politika? Opo ta, detang aliwa sa biyanda, separation of church and state, dapat makilaming Diyos king politika pang espiritualya mo. Diyan tipay siguro yung Diyos, usganding separation of church and state. Atin niya bang pakilaming Diyos king politika tama? Siyempre, nadapin king pangadita mo, yung politika, lelanganin ng Diyos, bilang kasayuan king tao. Ang kabaldungan na ng politika is service to the people. Anya nung luwen meng servisyo, dapat malinis, mayo.
Unangin tao, di netana, di rin ng kapamuritnan, sa samutana na. Ing serbisyo king kaparang tao, gagamitan na lang mo po ang kaireng kalulu para king pansariling kapakanan. Pero nung ating tune, masabal at malasakit ka rin kalulu, ing Diyos mismo. At palagayo ay a concern, king pipili ng tamang pamuntok. Palagayo na, ipakyalam. Nano yung klaseng Diyos nung emakyalam? Nano yung klaseng Diyos nung enanasang di na nakatang maya papamuntok? Kalupari Haring David, kalupari Moises. Nung kaluguran nakatamo, ining nasa na. Dapat nakatamo din ang tabing diretsyon ng makanyan. Gagamitan ng proseso tamo bilang tao. Gagalangan ing kalayan tamong mamili. Pero pwede tamong manyawad sinyalis. Kaya, nung nino ka rin ng kandidato, nga pupuswana. Signs of the times. Nino ka rin Bali po, keng malambad na ng magboto keng Pilipinas, magyangak pila na akong beses magboto. Ngayon ko pa saksyan, ing meto nga kandidato, yang pangampanyada at ela babayaran. Ngayon pa mo milyari na rin tao, ilang gagasos para kitang burilang ilukluk a kandidato. Ikay po, lawan niya yung history yun. At tinakong kita makanta. Kaya raklan, yung kalakaran, magagasos siyang maraguling kandidato. Kuntoro, daragul ng posisyon at akayang tatagalan, daraguling gastos na. Para mag-mayor ka, magkano yung magastos mo? Para mag-gobernador ka, magkano? Para mag-congressman, senador, siguro presidente na, karagol na. Pero ngayon pa mo pumilyari na retang tao mismo, uling ining akakitdang maging matino at maya papamuntok. Lami kailangan gumastos. Lami kailangan maglakad king mabaling dalan. Lami kailangan mag-house to house. Bang iting panyabyanda at pangampanya ka rin tao. Mo pa akakit ing sinyales. King makanya. Kaya ba't labihan mo? Ngayon pamilyari. Different groups. Respectable groups. Mag-endorso lang kandidato ra. Mag-endorso lang. Doctors, lawyers, nurses, engineers, architects, national artists, dignified people, and even church groups, priests, nuns, pastors, imams, Muslim. Wakakit? Nung nakatatayiran ng hapong Ginoo, kapamilat ang direting tao nga rin. Kaya ba't itang meto nga sabihin ng mag-block voting, meto nga sekta. So kanong magboto la, metong yung manibatan kay babo, iyang boto ra. Lagay nyo ng makananong ating ngayon sasalong at karela. Lagay nyo ng makananong ating ko-kontra. Kaya tang akagisnanda. Bakit? Sinyalis la rin Kaya ba't lumatakit ang metong nga banda? Lagay nyo rin susuporta. Lagay nyo yung historida. At marakal, sabi, traditional politicians. Potangkay, kaman bisang isip, pero pilit siyang sasaksak yung isip tamo. Buri diyang protektahan ing sarili da. Inya makikalaguyula. Kitang balurang at inya namang history.
Huling nung kanyang history mo naman na matsura, protektahan ng may labas na, para pareho na la kanita. Eh, pa akakit. Sa bagay, patangkay, atin talagang bulag kay katamo. Era buring buklat ding matada. May bulag no king nanumang istoryang may buo king isip da. Pero ining nga pong Ginoo, nung metong atin yang metong apan nabiling kay katamo, maging makabuklat ta kaisipan, mabiyasang simeneng bagay-bagay, huling kapamilatan da rin bagay-bagay nga rin, kapalyar, yan nakakita mo king kapaligiran, kene payabot, ing mensahe na. Ini pong ebanghelyo tamong ini, o ini nga pong Ginoo, babiyan niya kanisa rin ng timpamangan. Potang mesese ka king apong Ginoo, king amano na, king katawan at dayana. Buri 7, midudugtong ka kaya, miyugne ka kaya. Huling miyugne ka kaya, midadala ka kitang mayap at matulid. At kapilan man kapumiling king baloktot at kapanguritnan. Gamitan tayo mo po ita, nung makaugnet ato king apong Ginoo. Nung tatayra na katamo ng apong Ginoo king kayapan. Gamitan tayo ni king eleksyon. Nung makaignet mo king kayapan ng apong Ginoo, makadugtong tamo kaya. Eta pa pwedeng gamitan iting kokote tamo? Para lawenta na retan talagang matino at maya papamuntok. Huling ako po maniwala ako, nung maniwala tamo king Ama na ning apong Ginoo at magtiwala tamo kaya, ing gawan tamo, itang mayap at matulid. Huling tatakot tang maimpyerno. Ay, yung dapat tanggawan. Mo para kisarili. Ay, karin balang metong. Potang magdesisyon tamo, tayo mo gagawan ini, bang iwas tayo sarili tamo king kapahamakan. Ay, gagawan tayo, para king kapakanan, daring kelaklan. Nga po yung eleksyon ini, gamitan tayo, ingabalo tamo, at iro ni nga pong Ginoo, tungkol king kayapan, tungkol king katuliran, tungkol king kabanalan. Ganito mas maging malino ya, karini. Ang meaning, dapat tamong yalal. Apot ang akit mo, dakala sinyalis nung ninong apupuswana na nga pong Ginoo. Nung tayo patikyan, itang makalunos. Nung tayo patuparan, nino mong kawalan ng haliway tamo. Bali po potang kay karing makyasawa. Karing makyasawa nang kay atin lasabyan na karakal na pwedeng pilinan karing maglolo kayo. Ito nga pili-pili na. Balam kinangwayang haloblak sa pikpok na kem buntok na. At makanya mo naman po yan. Pwedeng lawenta mo. Pota, anting meto nga balen Pilipino. Pota yung pinilita mo. Kinangwata mo mong batong pinukpok ka rin buntok tamo. Pero ako pumaniwala ko po, ngayon pa mong karing presidentiables, ngayon ko pa may nakit na tama miling lesser evil. Puling ating best. Mugod nung best candidate para king kakatang bansa. Amen. Amen. Ngayon ito may kakapatad, makaduguran na ng Diyos, anasa ng dinan mangayap, manawang di, kapamilatan ding mangayap, apamuntok. Kaya talay lapit dating sablatang kaidwan ng ngatang makibat, aring sinabing mebye,
pakiramdaman mo kami. Aring sinubling Mebie, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang awsan ng Kristiyano ing karerang sarili, datang niya sana ing aldo, ay tagulaling da ing karelang sarili, anti mo ing gewa ng San Pablo, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling Mebie, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang pari, ating kasuyuan pastoral, manakilasa ng panahon, siklod king pamanalangin, banayawad mitmong kababan ing Ginoo, ing karagdagan king karelang kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling Mebie, pakiramdaman mo kami. Para ka ring urong sulong alob king kasalpantayanan, mikasi ka ng lasa ng makasupil, karing sagabal ang malilisya karelo, king pamangilala kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling Mebie, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang awsandang Kristiyano ing karelang sarili, dapot edabalo ing kabaldugan ing karelang kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling Mebie, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan, kapilan man sana, eta bubulong laban king Ginoo, nunet tanggapan tala ring kayang amano, kambining mabilog a kasalpantayanan at kapanaligan, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling Mebie, pakiramdaman mo kami. Ngeni po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, bado king din kay kangamano, ilang pagmula ning bielang hangga. Ipagkalubong tanggapan mila, kambening mapakumbabang kasalpantayanan, at mitmong katapatan milang tuparan. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Deta pong makasadyang mag-oper, talakad na lahat mong taking libutan. Magkiyabeta pong magkantakin dalit para king pamagsadya karingayin. Kapaya
Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting daon karinggamat mo, kay kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakadulong Ginoo, papagbanalan mo reting ayin at busan mong kekeng espiritual at sakripisyo, gawa na keng alanganggang ayin keka. Itingan na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting Ginoo mantabe kay kayo, At kekan timurin. iyat na yorem puso yu. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Pupurianda ka king lubos maragulatula, kaniting panahon ing pamanyubling mebye, niyang ikristo meging sakripisyo Paschal miya. Kaya di natanging munag ning bayong panahon, ing makabang pamag-ari ning pamikasala may pupusna, ing mipahama kaya tumili na niyang bayong biye, ating tao misan pa may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilog ayato, kabang din sa Blancoro, ring anghel, karing banua, daralit din kay kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kay ka. Banal, banal, banaliyeng Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad diyang daratang kin lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, urinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayon king espiritu mo, ban para kaya kami, manalilang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi at te pasalamat siya kaya ka. Pira sinebinyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananya. Itiing kanakong katawan, amidawan, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, kanay kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis, ing kanakong daya. Ing daya ning bayat talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan. Data niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabdi ng may biya ning anak mo, daram ya kaya kay ting tinapi ning biya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban may ganap lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at i Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang subing niya, lalo na di Elisa, Eloisa, at Nelly. Ading alapang miyang unabiye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalanganggap. Ban kaya biya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya ipang mayupayang tuto, kagumning banal espiritu, purianda kat parangalan,
hanggaman king alangangga. Ngayon manalang tamid mong kapanaligan lugod king ipa, karingamanong tiro ning Ginoo kaya katam. Igpami ayat syubanwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ding salami kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga emo kaya paisawol king tukso, nunay kapos mo kami king sablang maro. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang maro, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasawpan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapanghabos. Uling keka, ing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning labin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabiya sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. May kakapatatangan po masyatamang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan niya tu pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan niya tu pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan niya tu ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato. Nantang makakilala at makasadyang tanggap kayo, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat igkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Siklaw tamo po, panalangin para king halalan. Manalangin tamo, banking daratang apambansampong panlukal halalan. Intunay ang mag-ari ang kaburyaning Diyos, amamantabi karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sa buhatan, ban makapamiray. Iligtas mo kami, Ginoo. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampon makitid, apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran na pamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya aming gawan tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kekaldan ning mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin dignidad ning tao yung palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding malukampon may na ilaring migit miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin pamanyese king kalikasan ni Emilako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin pamisan metong yung mamiyadalan king daklat ning kapayapan ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, itamongan po. Pastol ning kaladwami ampon talapagligtas ni Meto Sikluban, ing politika yung pigkalugmuke kami. Meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan ming politika king bansami, antimoy pamanantabe mo ke kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika, para karing botante ampon kandidato, mamie parangal king malalagyo mo. At makasawop, ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malagod, mananasan ang iting Eukaristya, apig masusyan mi bilang kapigaganakan king kay kanganak, sa panaking simulong king lugod. Iti nga na doon may king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pag mo po, ala tapong misa bukas kasi mamakukengan ala pong magmando king pisamban. Kay pa mo, magliwaliw. Mag-outing kami po. So, pakipangadiyo kami muna masayang outing. Okay. Bala ko, tabakanan na ako ni Tangan din Feeling na siguro kung fu yan kung fu magdalayang gaya. Sige po. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kekan timurin. at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. may rin kaya katang kapag masusya, na may taning luguran ng Diyos, ating kaparang tao, haleluya, haleluya. Salamat King Diyos, haleluya, haleluya. Dakal po salamat, maya po oras kaya kaingan.